گودار و شوپینرن رادیو آریباس اف ام هر دری دنباش نه دمجمیر یک بدما قامشت و هولیری از علی عمرم از گرک نوج نوچه انجور پیشکش بکم دست بگی ده فرمو گرنگترین سرنوچه سروک بشج ناف برنامه موادن هشبر لعفنه بتومتن جور بجور هاتا گرتن تفيكو إيرو سيروجن دوام لدزگاهن حكومي لحسك پشتي بنفادانا ججنه دست بكريا لهندر دريين كوليجن زانينگا فراتي لحسك گرتينا پشتي كشنا ولاتيكي ألمانيج آليه دو پنابرن عراقي و سوري و خوپيشاندانك لألمانيا بن سرناوا داويل كوچبران بينن حال درخستن بردف که بناوی بنتاگون را گهاند کو راپورتن روسیا درباره آینا هیزو گمین لشکریین امریکا لدریای اسپی بو آماده کریا ایریشه که لسر رژیم سوریه رکلامه که دوری راستیه دنباش تفیکو ایرو سیروژن دوام لدزگهن حکومی لحسکه پشتی بنوادانا ججنه دست بکریا لهین درین کولیجن زانینگاه فراته لحسکه گرتینه تفيكو إيرو سيروجن دوام لدزگهن حكومي لحسكي پشتي بهنوادانا ججنه دست بكريا لهين دريان كوليجن زانينگاه فراتي لحسكي گرتينه ماموستيكا كوليجا پرورده لحسكي كو نخواست ناوي ورا اشكار کرن جبو مال پراعنه بلدي گوت هر دروجن يكشم و دوشم آنگو 26 و 27 في مهي دوام لكوليجن زانينگاه فراتي لحسكي تنبو و هنجي نديارا ويروشا وان كوليجان چوابه ده هر دمو دمكي ده پیده و رژیم پروبلمکی دردخن هولی و انجامن ویب پروبلمی تنه دسره ولاتیان را دردکوه دوان روژه داوی دجی بحثا خوندن و پروسه خوندن تیکرن رژیم جی لجیر وی بحانه همو کلیجن زانینگاه فراته لحسکه گرتن لیوه برنا واندا ازگهو تلویزیون رژیمه لحسکه فاضل حماده لسر و پلا خواه فیسبوکی بلاف کربو که همو کلیجن زانینگاه فراته لحسکه هاتن گرتن و او کلیجه ونابن تاره و بریا پیده دوج دستوردانی د پروسه خوندنی ده برده بریان هاجی گلک جاران جبر دروست کرنا ناکوکیان نوورا پیده و رژیم ده و بتایبت د دمین پیشکش کرنا ازمونان ده درکتنه و دما ازمونان ده هاتا پاشخستن زیاندار تنه خونده کارن پشتی ویه که دیسان رژیم و پیده لحف دکن و کلیجن حسکه ودبن لگوری شروع وکاران گو گرتنا کلیجان لحسکه خلقه گدنه زنجیره شانوین رژیم و پیده گول شامه به هفره جون هما هنگی تارا ده قبلند نفور هر دو آلیان ده هیا ده همان دمه ده لجه جهان کشیان پیدا دکن دا کوش ولاتیان را بیجن گونا کوکی نفور هر دو آلیان ده هنه پیده دستدانیا سرپرانیا دبستانن روژاوای کردستانی و ریبازن خواه دا خسنوان دبستانان او ریباز پروسه خوندنه یا پیده جالیه ریبازناس و آلین سیاسی و با ایدئولوژگیری و نپسپوریا ماموستیان تین تومت بار کرن و جبر ویگی به هزاران مالباتین کرد جروجاوای کردستان جبر خوندنا زاروکین خواه گوش بربونه. سروک بشج ناف برنا موادین هشبر لعفرنه بتومتن جور بجور هاتا گرتن لگوریج درکه تایبت کو پولیسین عفرنه سروک بشج ناف برنا موادین هشبر محمود سلو بتومتا دستريجيا سيكسي در حق زاروک کی هروها دستريجي در حق جنکا دوجانی گرت لگوری ویجه دریک و سرباری محمود سلو پولیسان هر یک جه نقیب منذر ششو ملازم حسان هاشمی ملازم محمد الحسین ملازم عبدالله خلیفه جی به تومتن دستريجيا سیکسیو دزیو تالان کرنه برناو کلینان لعفنا روجاوای کردستان روزانه بن پیکرنج آلیه گروپین چکدار و تینا انجامدان ولاتی گلک زحمتی و آستانگیان جبر وان به پیکران دبن سرباری کشتن و رواندنه لألمانيا و گلک ولاتن اوروپای بویرن جدا جدا جالیه پنابرن سوری سرباری پنابرن هن ولاتن دنجی زیده بونه کو بونه جه ناراضی بونه ولاتین کو پیشوازیا پنابران کرنه هری داویه جی خو پیشاندانک دبن سرناوی داویل کوچبران بیرن حاصل دار خستن لروجلاتی آلمانیای باجار جمنتس لدجی دو ولاتین عراقی و سوری کو بتومتا کشتنا ولاتیگی آلمانی هاتونه دست سر کرن خو پیشاندانک حاصل دار خستن روجا یکشمی د دما بریو چونا فستیوال کده پفچون دنا برا ولاتیگی آلمانی 35 سالی و دو جوانین عراقی و سوری ین 22-23 سالی ده درکت د انجام بویری ده هر دو جوانان ولاتی آلمانی بکیران کشت و دو هاوالی ویجی بریندار کرن درباره وی بویری لألمانیای بسادان کس رجیان جادیان خو پیشاندانک
هاتل درخستن تیدا داخوازا جزا کرنا وان دو تهمت بارین جوان کرن خو پیشاندارین آلمانی بگوتنین داوی لکوچبران بینن دنگ خواه بلند کرن. لگوری زانیاریان تفگره بگدا یا دجی کوچبران جی داخواز کر که روژا دویم درباره وی مجاره ده خو پیشاندانک بریوه بچه. دناوا هلوستن ولاتین آلمانی درباره کریارن کوج آلی پنابران و تینه کرن آنگو هاتنه و جیانوان لألمانیای مالپرا روزنامه برلین سایتونگ بلاف کرکو روژا یکشمی 26 مهی لقادا هرمان پلاتس یا لبرلینه لیستوکک لسر شیوه پنابرکی بجلو برگین سور ین قرطال کرنه لسر بلندبونا 23 متران به کرنگکه و دالقاندی وریس لدورا قرکی گریدای آنگو لسیداری هاتی خستن هاتا دیتن. وەک نمونە پەنابەرێن دەریایە را گەهشتنە ئەوروپایدا هاتە دیتن هەروەها لەسەر ئاسنێ گرینکێ گوتنا مرۆڤاهی هاتبوون ویساندن ئەف دیمەن بوجهەیە مەترسیە لەبا خەلکێک و دوێ جادەیەڤە بهورتن و ئەو دیمەن دیتن تەنها کارئێنەر نەهاتیە ناسکردن لێڤەکولین دەربارەی ji aliyê polîsên Almanî ve hatiye vekirin û tê şopandin da ku alî ango kesê li pey wê were naskirin ji dema ku penaber gihiştine Ewropayê د ناوان دا پنابرین سوری گلک کریارین نمروی لی دفرین جدا جدا لأوروپای و د ناو دا آلمانیا هاتنه کرن سرباری کو بردانا جنو میران جه پنابران پرزیده بویا و لی دانجی لی گلک جهان پیدا دبه و او یک بویا جه نرازی بونا بشکی مزن جه آلمانیان جه پیشوازی کرنا ولات آلمانیا جه پنابران را و او بویر دبن وک بلگیکی کو دجبرین راویشکار آلمانی انگیلا مرکل وک فشاره در حق ویب کارتینن جبر سیاست آوی کو هجمارا کمازن جه پنابران پیشوازی کریه. درباره روشا پنابران و حول وگران هر یک جه اردنی و لبنانی تکازیل سر وگرا پنابران سوری و پیشنیار و حول روسی دوی درباره ده کرن. پشتی کو روسیه مجارا وگرا پنابرین سوریه وکر و بانگ لولاتین میواندار کر کو آلیکاریه دوی گاوه ده بکن ولات لبنان و اردن گلک رازی بون جوی بریاره و دست بگاوین گرنگ کرن. ولات بولندای اشکره کر کو بریاره او پره وگراندنا صد مالباتین پنابر للبنانش بو سوریه بدن. ده هفدیتنه که ده للبنان هر یک جو وزیر دروی لبنان جبران باسیل و جیگیر وزیر دروی بولندای اندری جبابیریز و ریوبر استخبارات درو بیو تراکروزیسکی هر دو آلی ریکفتن لسر بردوامی ولات بولندای ده آلیکاری لبنان ده کو یک جوان آلیکاریان پره و گراندن صد مالبات سوریه یش بو سوریه. سروک لبنان عماد میشیل عون و سروک یکیتیا سویسرای آلان برسی ریکفتن لسر پیوستیا اکتیف کرنا پیوندی اندو آلی لگور برجواندیا هر دو ولاتان کو عون تکازیل سر هلوستا لبنان دی پیوستیا و گراندنا پنابرین سوریه جبو دورین آرام لولات وان کر و داخواز جه هفشان خواه ی سویسرای کر کو ولات وی لگل وان راوسته دوی گاوه ده او گرین نده بچاره سریا سیاسی یا کو ویده مگدریج بستینه تا بجه ببه. وزیر دروی ولات اردن ایمن الصفدی ده هفدیتنه که ده لگل کمسیار بلندیه نتوین یگرتیج بو کاروبارن پنابران فیل بو گراندی لعمانا پایتختا اردن اشکره کر که ولات وی لگل وگرا پنابرای برازی بون آوان و همو آلی و خوندنج بو آلی کاربن دی پیک آنینا و یکی ده. روسیه مجارا وگرا پنابرن سوریه وکر و بانگ لولاتین میواندار کر که آلیکاری دوی گاوه ده بکن لی ولاتین هری رازی بونا خواه لی سر و بریاره دیار کرن ولاتین لبنان و اردنه بون نهاجی بگاوین گرنگ را دبن جبو بجه کرنا و یکی. بردف که بناوه بنتاگون ایریک باهون جی آژانسا تاسیا روسی را راگهاند که راپورتین روسیا درباره آنینا هزو گمین لشکریین امریکا لی دریای سپی بو آمادهکاریا ایریشکی لسر رژیم سوریه رکلامکا دوری راستیه لی باهون سربار کر که اگر سروک امریکا دونالد ترامپ او یک جوان خواست هزین امریکا ده آماده باشیه دنه. وزارت براوانی روسیا ده راگهاند بو که امریکا گمیا خویا لشکری روس که 28 روکیتن توماهاک لسر پشتاوی هنه جه 25 مهیوه در باسی دریای سپیکریا و ایدی به وان جوره روکیتان دکاره هر دورا که بخوازه لسوریه ارمانج بکه. رخصنا هیومن رایتس ووچ بانگل رخصنا داعش یا تروریست گر که همی رواندیان سربس برده. هیومن رایتس دبانگا خوده او پروسه رواندنیج آلی داعش و بتوانکا جنگی بناف گر. هیومن رایت ووچ
نامەیەک دەربارەی کەسێن بنچافکری li bajarê Swêdayê arastî rêxistina Daişiya terûr kir. Di roja şemyabûrî de rêxistina Human Rights Watch daxuyanîk belav kir û têde nameyek arastî rêxistina Daişiya terûr kir û got ku ew 27 kesên hatîn dîlkirin li parêzgeha Swêdayê li başûrê Sûriyê bin pêkirineke derheqê wan kesan de û ji wan xwest bi awayekî bilez wan dîlan serbest berdin. Heman rêxistinê balikşand serwêyekê ku rêxistina Daişiya terûr ji gelek aliyan ve hatiye dûr pîç kirin û ji ber ku gelek dever ji bin kontrola wan de derketin hewlê xwe didin ku danûstandinan li ser wan kesên dîlkirî bi rejîma Esed re bikin. Her divê derbarê de di 25 mehaborî de hejmarek êrîşên tund li bajarê Swêdayê û hin gundewarê wê ji aliyê rêxistina Daişiya terûr ve hate kirin û di encamê de bêhtir ji 265 kesan jiyana xwe ji dest dan. Her wiha 14 jin û 16 zarok jî li gundê Eşebekê ya ser bi parêzgeha Swêdayê ve ji aliyê rêxistina Daişê ve hatin binçavkirin. Ji aliyê xwe ve jî rêveberê rewangeha Sûriye ya mafê mirovan Semî Abdirehman ra gihand ku di encama operasyonên xwekujî ji aliyê rêxistina Daişê li Swêdayê bêhtir ji 180 sivîl û çekdar hatin kuştin û ew yek amarên qurbanîn herî bêhtir e ji destpêka şoreşa Sûriyê tanha lê parêzgeha Swêdayê. گۆدار و شوپینەرە مەهێژا بەری ئەمنوچەیان خوا بداوی بێنن دووبارە ئەمێ سەرنوچیان بێنە بیراوە. سەرۆکێ بەشێژ ناڤرنا مەوادên هشبر لە عەفرینێ bi تۆمەتên جۆر بجۆر هاتە girtin. Tevî ku îro sê rojin dewam li destgehên hikûmî li Hesekê piştî binvadana cejnê dest pê kiriya li hîn deriyên kulîjên zanîngeha Feratê li Hesekê girtîne. Piştî kuştina welatiyekî Almanî ji aliyê du penaberên Iraqî û Sûrî ve xwepêşandanek li Almanya dibin sernavê dawî li koçberan bînin hat li darxistin. Berdevkê binavê Pentagon ragihand ku raportên Rûsya derbarê anîna hêz û gemiyên leşkeriyên Amerîka li Deryaya Spî bo amadekariya êrişeka li ser rejima Sûriyê rêklameka dûrî rastiyê ye. Rêxistina Human Rights Watch bang lêxistina Daişê ya terorî kir ku hemî revandiyan serbest berde. Nûçeyên min îro bi dawî hatin her şad û bextewer bin.